ndongeye ndabasuhuje bakunzi ba channel yacu dusanzwe tubana muri video zisanzwe ndetse nabo tugiye kwana muri iyi video ari bwa mbere tubibukije gukora subscribers. Uyu munsi tugiye kubaganiriza ku bahanzi 10 bakunzwe cyane kurenza abandi mu mwaka wa 2025. Umusore wa 10 ukunzwe kurenza abandi mu mwaka wa 2025 ni Juno Kizigenza. Uyu musore akundirwa kwandika indirimbo ndetse no kuziririmba neza kurusha abandi bitewe n'umwihariko wiwe. Uyu musore ku rubuga rwe rwa Instagram akurikiranwa n'abagana 300,000 by'abaturage bamukunda. Ku rubuga rwe rwa YouTube agakurikiranwa n'470,000 by'abakunda ibikorwa byiwe. Dukomeje n'undi musore ukunzwe kuruta abandi, ku mwanya wa 9 turahasanga umusore uzwi ku izina rya Kelvin Banda. Uyu musore ni umuririmbyi mwiza wahereye kera, yatangiye umuziki muri 2019. N'umusore wakoze amateka mu bintu byinshi bitandukanye. Uyu musore ku rubuga rwe rwa Instagram akurikiranwa n'abasanga 40,000 by'abaturage. Ku rubuga rwe rwa YouTube agakurikiranwa n'abasanga 87,000 by'abakunzi biwe. Tunyarukiye ku wundi muhanzi ukurikiye, ku mwanya wa 8 turahasanga umusore ukunzwe cyane mu baraperi bakomeye cyane mu Rwanda dufite beza cyane, Riderman, Zo. Uyu musore arakunzwe cyane mu buryo butangaje mu bintu byinshi byiza. Abakunzi bamukundiye isura yiwe, uburyo aseka, uburyo ameze ndetse n'imiririmbire yiwe. Uyu musore yatangiye imiririmbire muri 2015 aribwo yatwaye Guma Guma muri 2017. Uyu musore yaje kuba umusore ukomeye cyane kuruta abandi basore b'abaraperi mu gikundiro no mu bindi bintu byinshi cyane bagiye mukundira. Ku rubuga rwe rwa Instagram ntabwo twabashije kumenya followers afite, ariko ku rubuga rwe rwa YouTube akurikiranwa n'abasanga 134,000 by'abaturage ndetse n'abakunzi be bamukunda. Uyu musore ni umusore ufite label yiwe yitwa Ibisumizi. Ni umusore ukunzwe cyane mu buryo butangaje kandi ukora umuziki mwiza cyane. Ku mwanya wa 7 turasanga umusore mwiza cyane ukunzwe, gusa abantu bakunda kwibaza ibibazo byinshi. Uyu musore yitwa King James. Uyu musore yatangiye umuziki muri 2013 aribwo yasohoye indirimbo yiwe ya mbere yitwa Ndagukunda. Uyu musore abantu benshi bakunda kwibaza ku mpamvu adashaka, gusa nawe ubwe ntabwo ajya apfa kwigaragariza abanyamakuru. Muri uyu mwanya ngiye kongera kwibutsa yuko uyu musore ejo bundi ku itariki 12 yasohoye indirimbo yiwe ya mbere igakundwa cyane. Nawe niba utarayireba uyirebe kuri King James. King James ku rubuga rwe rwa Instagram nawe twabashe kumenya aba followers bamukunda ndetse n'abantu bamukurikirana. Kuri uyu mwanya Instagram yiwe ntabwo twayimenye, ariko YouTube channel ikurikiranwa n'327,000 by'abakunzi biwe bamukunda, abantu bakunda ibikorwa byiwe. Akaba yasohoye indirimbo yitwa Moana cyashya imaze iminsi 9 only. Dukomeze ku mwanya mwiza cyane ukurikiyeho bakunzi bacu, ndetse niba utarakora subscribers kuri channel yacu, uyu ni umwanya mwiza wo kwita ukanda subscribers mu masegonda 3 abanza. Please mubikore. Ku mwanya ukurikiyeho, ku mwanya wa 6 turasanga umusore mwiza cyane ukunzwe cyane ndetse muri iyi minsi uherutse gusohora indirimbo yiwe nshyashya. Uyu musore bamwita Igor Mabano. Igor Mabano ni umusore dusanzwe ku mwanya wa 6 mu basore bakunzwe cyane muri 2025 mu bahanzi. Uyu musore yatangiye umuziki wiwe nawe muri 2013
uyu musore yaje guhura n'ibintu bitoroshye, ingorane, gusa kubwo kumenya kuririmba kwe bihambaye ndetse no kwandika indirimbo neza cyane, uyu musore akaba ari mu bantu bakunzwe cyane. Kuri ubu ngubu urubuga rwe rwa Instagram akurikiranwa n'abasaga ibihumbi 85,000 by'abakunzi biwe. Ku rubuga rwe rwa YouTube agakurikiranwa n'abantu barenga 97,000. Ku bakunzi biwe mukomeze mukunde, afite indirimbo yiwe nshyashya yashyize hanze ejo bundi. Kuri uyu mwanya dukomeje ku mwanya ukurikiyeho, basabye no gukomeza mukora subscribers, like, share cyane. Ku mwanya wa 5 turasanga umusore ukunzwe cyane, umusore bita Element L. Uyu musore arakunzwe cyane mu buryo butangaje kuko atunganya umuziki akanawukora, ndetse ikirenzeho akaba akora tuwa nyinshi cyane mu bihugu byo hanze. Uyu musore yatangiye umuziki muri 2020, aho yanyuze mu nzira zitari zoroshye, aho yaturutse ahantu kure. Urugendo rwe rwari rurimo inzitane, ibibazo n'agahinda. Uyu musore kuri ubu ngubu akurikiranwa n'abasaga 433 ku rubuga rwe rwa Instagram. Uyu musore arakunzwe pe, ndetse nawe uri gukurikirana kino kiganiro mbizi neza nashidikanya kumukunda. Niba mukunda nk'urukundo mukunda, siga umwandiye subscribe na share ndende cyane. Ku rubuga rwe rwa Instagram akurikiranwa n'abasaga 433. Ku rubuga rwe rwa YouTube agakurikiranwa n'abasaga 473. Akaba afite indirimbo 11 only. Uyu musore arakunzwe cyane kabisa, ku buryo nawe utamukunda waba warayobye cyane. Kuri uyu mwanya dukomereje ku musore ukurikiyeho. Ku mwanya wa 4 turasanga umusore ukunzwe cyane mu bintu bitangaje. Ndakeka umubura kuri iyi list mwari kubabara cyane. Kuri uyu mwanya wa 4 turasanga umusore bimwe ukunzwe uri fitness, umusore ushinguye w'ibogari, mwite The Ben. Uyu musore arakunzwe cyane, yatangiye umuziki muri 2010. Kuri uyu munsi kugeza uyu mwanya akaba akurikiranwa n'abasaga 993 ku rubuga rwe rwa Instagram. Kuri YouTube uyu musore akaba akurikiranwa n'abasaga 493 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Uyu musore arakunzwe cyane mu buryo ndetse nawe uri kumva kino kiganiro mukunda. Uyu musore ni umusore ugambaye cyane, ni umusore ushoboye, ni umusore ukora ibintu bikomeye cyane, afashe impano nyinshi. Yatangiye nayo mu rugendo rutoroshye, ubutaha tubigenje neza Imana itanze umugisha, shares zikaba nyinshi, views zikaba nyinshi, n'abakorera story yiwe y'urugendo yuko yatangiye uyu muziki mu bihe bitari byoroshye habe na gato, gusa agafata take risk akavuga ati nje gutangira umuziki. Dukomeje ku mwanya wa 3 turasanga umusore wamenyekanye n'izina ryiwe rikomeye cyane. Uyu musore arakunzwe ku buryo buri muntu wese ngiye kurivuga akahita yishima, akahita yumva nezerewe bikomeye cyane. Umusore wa 3 yitwa Meddy. Umuntu utamukunda ndakeka nawe ari pe. Uyu musore yatangiye nawe umuziki muri 2010. Uyu musore kuri uyu munsi
akurikiranwa n'abasaga miliyoni y'abamukunzi biwe ku rubuga rwe rwa Instagram. Ku rubuga rwe rwa YouTube akaba akurikiranwa n'abasaga miliyoni n'ibihumbi 580 by'abakunzi biwe bamukunda cyane. Mukomeze mumukunde. Uyu musore ni muri dusanze kuri uyu munsi ari ku mwanya wa gatatu mu basore bakunzwe cyane mu Rwanda. Kuri uyu munsi ndongeye mbasangije umusore wa kabiri w'igikomerezwa nawe ukunda ndetse na buri umwe wese akunda. Umusore wa kabiri turamusanga ku mwanya mwiza cyane kandi umukwiriye, ndetse niba ufite amatsiko yo kumwumva kanda subscribe ukoreshe yihagije. Ku mwanya wa kabiri turasanga umusore bita Israel Mbonyi. Uyu musore ni umusore ukunzwe cyane ndetse no mu gihugu cyacu turamukunze. Uyu musore urubuga rwe rwa Instagram afite abasaga followers 73,000 by'abakunzi biwe. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kubabwira ku rubuga rwe rwa YouTube, akaba ndetse no kuri uyu munsi ari we muntu wa mbere ukurikiranwa n'abantu benshi kuri YouTube mu banyarwanda b'abahanzi. Akurikiranwa na 1,830,000. 1,830,000. Uyu musore ni umusore wacagayirwa k'ibi bintu mu bahanzi bo mu Rwanda. Dukomezanyije ku mwanya tugeze umwanya w'igitangaza buri wese aba afite amatsiko yo kumva. Tugeze ku mwanya wa mbere. Umusore ku mwanya wa mbere asohora Cyekarindi. Ibaze abaye ari wowe cyangwa ari undi muntu utifuzaga. Umusore wa mbere, kora share, like and comment, umutwandikiye muri comment wowe wumvaga yabo wa mbere. Tuzakomezanya n'indi video. Murakoze cyane.